Hello, amazina ni ayandi ni ibisanzwe. Hanyuma uyu munsi tuzanye top 3 y'aba content creator mu Rwanda bakunzwe. Uwa mbere muri kureba kuri screen nani bamwita Franco, uwa kabiri bakamwita Derrick Again, uwa gatatu bakamwita Kelly Speech. Ngewe ubasuhuza ni Ezekiel Umuramyi, nkorera kuri channel yanjye yitwa Yewe TV. Dutanga ibiganiro bimeze fresh, twatangiye ibiganiro bimeze fresh, apana ibiganiro bitukana, apana ibiganiro bisebanya. Twebwe turi mu biganiro bimeze fresh kandi by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Hanyuma uyu munsi reka duhaguruke, ubungu twageze muri showbiz. Mereze karibu umuntu wari we wese utari bwagere kuri YouTube channel yanjye yitwa Yewe TV. Simbuka ugereho ubanze ukore subscribe, like, share and comment. Hanyuma ngewe Ezekiel nkora ibiganiro, ndi umunyamakuru w'iyi YouTube channel nini yanjye. Hanyuma ngewe nkunda kuririmba, nkora gospel, nkakunda no gukora ibiganiro. Muri rusange rero twagarutse hanyuma mu muriro mwinshi, mu biganiro bihinda umuriro, bishyushye bimeze fresh. Nakubwira ngo kola subscribe, like, share and comment. Hanyuma twagiye. Uyu muhungu muri kureba kuri screen yanyu ubanje, uyu nguyu bamwita Franco. Uyu nguyu yamenyekanye kuri TikTok, atanga ibiganiro bimeze fresh, aburira abantu basore b'urubyiruko, inkumi, abantu batangira mu bintu bijyanye no gukundana, guteretana, avuga ku bantu bahemukira abandi. Ni byinshi cyane bijye bitandukanye. Uyu nguyu mu nkuru zahindura ubuzima, numwe mu ba content creator mu Rwanda batuje, batajya bagendera mu bintu bya jagajaga. Ewan, numwe mu bantu bakora content imeze neza ku bintu bijyanye n'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu sinakwirirwa mutindaho cyane kuko ibi nakora nawe ubwe birivugira. Musure TikTok ye bayita Franco na YouTube channel yiwe. Usacinze Franco uhita umubona vuba. Ni umusore utajya uvuga amagambo menshi, uvuga ibintu biri ku murongo, uvuga ibintu mana we. Aba bose nibishoboka tuzaba turi kumwe mu minsi igiye itandukanye y'imbere hariya, turimo dukorana ibiganiro. Hanyuma twaje kuri uyu nguyu bita Kelly Speech. Kelly Speech yo tugiye kumutindaho. Kelly Speech uyu numwe uvuganira abagore mu gihugu cy'u Rwanda, numwe uvuganira abakobwa mu gihugu cy'u Rwanda, numwe uvuganira abakobwa bava mu buzima bubi bavuye iwabo bakajya gukorera mu mujyi. Ndavuga bakorera ba sebuja na ba nyirabuja. Kelly Speech numwe mu bantu hari amagambo menshi agenda akoresha akomeye, avuga ngo ikunde wowe ubwawe. Amagambo menshi cyane agiye atandukanye. Kelly Speech uyu nguyu yakoze ibihangano bigiye bitandukanye, akora ibintu bikomeye. Kelly Speech atanga inama z'ubuzima zubaka. Numwe mu ba content creator hano mu Rwanda, man, bafite igikundiro, bubatse abafana. Numwe mu bahungu batajya bababa, numwe mu bahungu batajya bakabya, numwe mu bahungu bavuga ibintu biri speech bimeze fresh. Uyu nguyu numwe wamamaza mu makontenti yiwe akora. Numwe mu bantu bamamaza. Ushaka no kwamamaza kuri YouTube channel yiwe, kuri TikTok ziwe, wageraho ukamwandikira ukamuvugisha akakwamamariza fresh. Numwe muri ba bantu ushobora kwaka ikiganiro akaba atari wa muntu ushobora guhita hinda umuriro ngakubwire ngo ngo nturazamuka, ngo ntago nakwicaza kuri microphone zanjye. Ngiye tuvugana Kelly Speech twarivuganiye live, arambwira ati Ezekiel, nushaka gukora ikiganiro uzantumire, ngewe ndahari ku bwawe. Numwe mu bantu navuze ni hari abantu baba bafite umutima burya abanyamurenge, nkanjye ukunda gukora ibintu bijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Abanyamurenge ni abantu batajya bapanika ibintu, ni abantu baba bafite umutima, ni abantu batagira ishyari, ni abantu babumva ko mugenzi wabo yatera imbere kuri buri kintu harimo cyose. Hanyuma reka tumurenge nawe ntago nagenda ntasize nkubwiye ko ugomba kujya kuri YouTube channel yakandikamo Kelly Speech, ukiyumvira inkuru z'ubuzima ziwe, ukiyumvira inama. Ukore subscribe kuri Kelly Speech, like, share and comment. Hanyuma uyu nguyu tugiye kuganiraho no witwa Derrick Again. Nabakozeho icyegeranyo gitoya cyo kugira ngo mbabakumbuze. Ubutaha tuzakora ikiganiro kirambuye kuri buri muntu uwo ari we, umwe. Hanyuma twagiye kuri Kelly Speech, turamurenze, twavuye kuri Franco tujya kuri Kelly Speech,
kuri Kelly Speech turaharenze, tugeze kuri Derrick Again. Derrick Again, uyu nguyu ni umusore umwe wazamutse umenyekanye muri uno mwaka wa 2024 na 2025. Uyu nguyu turimo aramenyekana ku rwego ruri high cyane. Afite YouTube channel bita Derrick Family Show TV. Derrick Family TV Show. Iyi televiziyo yayishinze muri 2023, aho yahise atangira no gukorana n'umukobwa witwaga Olga. Bakoze ibiganiro bigiye bitandukanye, bakora ikiganiro abantu benshi bakunze kuba babakundamo cyane, bategura ikintu cyitwaga prank. Uyu numwe mu bajama bashobora gufata ikayi bakandika inyandiko za hatari. Uyu nguyu numwe mu bantu bafite content ziteye ubwoba, aho yafashe ikintu cyitwa prank gisa nkaho ari uburyo bwo gusuzuma abanyarwanda. Aho yateguraga akavuga ngo nimba ufite ikibazo, tegura inshuti zawe zose uzibwire ikibazo cyawe, nibwo uzamenya za nshuti zawe ufite. Aho harimo amagambo yakoresheje aravuga ngo nimba wowe ubwawe wibwira ko ufite inshuti zawe, tegura ko izo nshuti zawe ushobora kuba uzazisohokana, nurangiza kuri finale uzibwire ngo ntago bikunze. Zazindi witaga inshuti zawe zarishimiye ko muzagendana muri icyo gikorwa cyangwa wari kuzazisohokana, uzareba uburyo kizifata. Numwe mu ba content creator batanga inama zitangaje, numwe mu ba content creator bavuga ibintu biri clear, bimeze fresh. Man, abenshi baramukunda mu gihugu cy'u Rwanda, wakwambuka no hakurya y'igihugu cy'u Rwanda ukagira Tanzania, Uganda, Congo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Derrick Again arakunzwe ku rwego ruri hejuru cyane. Nahisemo rero kumugarura hano kuri zino mikrofoni zanjye za Yewe TV kugira ngo tumuganireho. Muri no misi abantu bamuciriyeho iteka, abantu bavuga amagambo agiye atandukanye. Atangira YouTube channel yiwe yitwa Derrick Family Show, yayitangiranye n'umukobwa bitaga Olga. Wewe yemeza ko ari n'umugore we kuko barabana bakurana ibiganiro. Mu misi yashize yateguye prank, arayitegura, amaze kuyitegura Olga arigendera yigira i Rusizi. Derrick Again asigara i Kigali, bakajya ku makamera. Umugore we Olga akamuvuga akamusebya, ntago nabana n'agahungu katagira amafaranga, ntago wowe nta kintu nakwifuzaho, wowe hari abandi basore bamfite amafaranga bankunda, wowe ntago twakongera kuvugana. Man, barwana intambara ikomeye kuri TikTok, barwana intambara ikomeye mu biganiro ku yandi macana agiye atandukanye. Ariko nyamara umuhungu yemera gusebwa, asebwa n'umugore wiwe yishakiye ari we Olga ku makamera agiye atandukanye, ku yandi mikrofoni y'azandi makamera agiye atandukanye hirya. Ariko Derrick nawe akabona ibyo biganiro umugore we yakoze, nawe akunga murye, akongera nawe akamushyira handi magambo ya danje. Byagaragaraga nk'abantu babonye iyo ntambara barwanaga ari babiri, umugore n'umugabo, intambara barwanaga. Wabona ko ari intambara yari ikomeye cyane, wabonaga ko ari n'ibintu bidashoboka ko yaba ari prank barimo barategura. Ariko ejo bundi bitarenze muri kino cyumweru turenzeho, Derrick Again yatangarije abanyarwanda n'abakunzi be n'abakunzi biwe na Olga yuko atari yari prank yateguye. Abantu baribaza ngo ni gute wakwitwa imbwa ubitutswe n'umugore washatse. Ari prank. Nibyo nkubwira ngo uyu muhungu afite ubwenge butangaje, afite ubwenge burenze ubw'umuntu aba arimo gutekereza. Yego. Hanyuma yaravuze ati ngewe ubwangiriye yari prank. Yagiye i Musanze, bambe i Rusizi, ajya kureba Olga wiwe, agenda yambaye neza, aramutungura, bakorana ikiganiro kimeze neza. Arangije avanaho umugore wiwe Olga, aramuzana amugarura i Kigali. Olga wakomeza kuvuga ati ngewe ubwanjye kuri TikTok yanjye nabonaga comment abantu banuka, ndi indaya, ndiki, amagambo menshi nyine tu akangaranye akomeye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo yushaka ikintu uravunika, ugatakaza umutwe, ugatakaza ibikorwa, ugakora buri kimwe cyose mwana,
ku buryo ki nabura Derek amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda, nk'uko avuga ngo uzategura igikorwa runaka hanyuma werekane yuko ukeneye ubufasha, werekane yuko ubabaye, hanyuma uzarebe babandi wita inshuti zawe, kandi koko nta bujya ubona. Niko bimeze. Nawe yateguye igikorwa, yemera gutukwa n'umugore we, yemera guhangana n'umugore we ku makamera agiye atandukanye, ariko yagira ngo arebe abanyarwanda, arebe komenti, arebe za nshuti ziwe magara zimuhora iruhande zimubwira ngo ni inshuti ziwe magara. Yakoze ino video asobanurira abantu ko atari prank, yari prank yari yateguye, ariko ndakubwira ngo iyo video mu masaha 4 yari imaze kurebwa na miliyoni hafi 6. Nimwe muri video yerekanaga ko yongeye gusubirana na Oruga wiwe, agaragariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye batuka umugore we Oruga, batari bazi ko ari prank, bagiye babwira Derek ati uriya ntago ukwiye ibiki n'ibiki, bavuga amagambo agiye atandukanye. Derek yagira ngo ategure video zo muri icyo cyumweru cyo kugira ngo igihe azaba yaramaze gutandukana n'umugore we kuri prank bongeye kwiyuzuza, iyo video izamuhereza ikintu cyitwa akayabo k'amafaranga. Nibyo nkubwira mani, aba bajama barategura, barakora. Barakora. Rero ntuzaze ngo ushake kuzana ibintu bya danje, ushake kwigira umuntu wahatari. Hari abantu bababaye please. Hanyuma ntago nagenda ngiye ubwanje ntavuze yuko Derek again ari umwe mu ba content creator u Rwanda rwari rukeneye, ntavuze ko ari umwe mu ba content creator beza mu Rwanda, ntavuze ko ari umuntu ukora ibintu bimeze neza kandi yabishyizeho umutima n'ubwenge bwiwe. Hanyuma hari undi muntu umwe ntigeze mbereka ngiye kuvugaho gatoya. Hari umujama bita Moyize Mukunzi, muzamubona ari kumwe na ba Franco, ari kumwe na ba Derek again, ari kuri TikTok abyina yambaye ibyenda byacimbaguritse, abyina yikubita mu biziba, abyina yambaye ibyondo, abyina indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Please, nibyo ngira ngo mbabwire mani, ntuzabona umuntu yaje hano kuri kamera ngo umutere ibuye, yaje hano kuri mikrofone ngo umutere ibuye, ngo uriyanga ari gukora ibiki. Nuko biza, nuko batangira, batangiye bose mubona ari ibicucu, mubona ari abantu badafite ubwenge, ariko ubu ni bamwe mu banyarwanda barimo barahembwa gatubutse na YouTube channel n'ama TikTok yabo. Hanyuma ntibagiye kukubwira neza yuko ugomba kujya kuri YouTube channel yanjye ugakora ikiri biganiro natangiye yewe TV, ugakora subscribe, like and share na comment. Hanyuma ciao, ndabakunda, duhure muri video zitaha, hanyuma muri zanjye kandi nanjye ndabakunda cyane. Ciao.